Amahoro mwami w'igisaka. Amahoro bwana munyamakuru. Twe tumeze neza turaho turashima, ariko imbere yo gutangura ikiganiro kantangure ndamutse cyane abadukurikirana bose aho baherereye, yaba ari mu gihugu cy'u Burundi, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari muri Kongo, mu mihingo yose igizisi, bumve yuko tubahaye ikaze makino kiganiro cyacu cy'uno munsi. Uko bisanzwe turi kumwe no mu Gisaka TV, BM4 Plus, Uwezo TV, BMC na Yaganayo TV, aho ni miyoboro dukunda gucisha ko ibiganiro bigiye bitandukanye cyane cyane ibijanye n'umutekano, politiki na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari. Bwana munyamakuru, reka nawe ndaguhikaze kuri BM4 Plus. Ndabashimiye bwana munyamakuru, kandi Imana ibaho umugisha kuba mwongeye kuntumira ngo duhane ibitekerezo kuri iyi ngingo. Nawe rero muhaye ikaze hano mu Gisaka TV, ndamenya ko ndakumenyesha ko bari kugukurikirana, kandi nizeye ko tuza kujyana ikiganiro cyiza cyane gose. Cyambere kananje manze ndamutse abo mu Gisaka TV, nizere yuko baguwe neza kandi bananezerezwa n'ubusesanguzi ubasangiza buri munsi. Nuko bwana munyamakuru, twavuganye yuko twongera kugaruka kugira ngo dushobore kuba yagira na cyane cyane ku makuru y'ubutasi aba ariko aravugwa mu karere kacu, ndavuga akarere k'ibiyaga bigari, muri Région de Grand Lac. Ariko bwana musesanguzi, ubu tuvugana hari bisanzwe ibidasanzwe biriko biravugwa na cyane cyane ku ngabo z'igihugu cy'u Burundi, inyuma yo gukora amateka ataharurika mu gihugu cya Kongo mu guhangana n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Biravugwa neza yuko ingabo z'u Burundi zoba zinjiye neza na neza mu gihugu cy'u Rwanda, zinjira nk'abinjira mu gikoni, ziza gufata umwe mu bari basanzwe bahungabanya umutekano wabicishije kwizi mbuga ngurukana bumenyi. Turashaka kumenya eske ivyo bintu nivyo canke n'amagari gitanye nk'iwanyu mu Rwanda bimeze gute, nibihe biriko birahavugwa muri rusange? Ndagushimiye bwana munyamakuru. Iyi ni inkuru iri gutrendinga mu by'ukuri hano i Kigali. Ndajya mu bwere ryatangazamakuru rya propaganda bacitse ururondogoro, babuze icyo ni ukuvuga ngo babuze ayo bacira n'ayo bamira. Ndajya mu bwere ko n'igihugu byabayobeye mu by'ukuri ibi bintu byabaye. Mu by'ukuri ndajya ngo bwana munyamakuru nkubwire, since the ages of 1976 ndakumenyesha ko hano ku butaka bwa Afurika nta yindi operasiyo ya gisirikare yari yarigeze ihaba ngira successful ikozwe n'igihugu mu kindi gihugu, kandi operasiyo yari ya gisirikare. Ndamubwiye ko abantu babishoboye mu myaka y'1976 Israel yakondagitinze nayita century military operation hano mu Buganda, ubwo bazaga kubohoza imbohe zaho zari zihafungiwe. Hari umutegetsi witwaga Idi Amin Dada. Kuva icyo gihe dore imyaka 49 irihiritse, nta kindi gikorwa kigeze gikorwa cya gisirikare ngo kibe successful n'iki ngiki. None dore abarundi ibi bintu babashije kubigeraho. Ndagira ngo mubwire bwana munyamakuru, ikindi gihugu cyakoze ibyo bintu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bintu zarabigerageje, ariko bumva ubuhangange Amerika ifite. Urebe n'igihugu cya Somalia, ni ukuvuga ngo byaraferinze, byaranze. Muri 91 abanyamerika bakubitiwe muri Somalia neza. Ngira ngo urabyibuka ko kuva icyo gihe kugeza na n'ubu ntabwo Somalia yigeze ituza. None ndagira ngo nkubwire ngo neza Burundi bwakoze iki gikorwa nk'icyo Israel yakoze hano Entebbe, Uganda. Iyo operasiyo ngira ngo mushobora kuba mu Burundi muyita ni Operation Jonathan, abandi bayita Operation Thunderbolt, abandi bakayita sinzi nibagiye irindi zina abandi ariko bayita Operation Thunderbolt. So bwana munyamakuru, ndagira ngo nkubwire, wenda twinjiye ahantu urakomeza wumve muri media bari gushyiraho ikintu cy'igihu. Ntabwo bashaka kuvuga yuko iyi ari operasiyo ya gisirikare, kuko Dede yamye apfundikira abantu bose babwira ko ari uhambaye, ari ufite ubutasi bwa mbere bwiza muri Afurika, ndetse bavuga ngo nawe ngo ngari gukora ngo nk'umuzungu. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyi operasiyo by'umwihariko nkwibutse iyi operasiyo ya Israel
Ego. Haguyemo uyu mugari nawe bitiye iyi operation witwa Jonathan. Ego. Ariko najya mu bwego abasirikare b'u Burundi uko baje neza baje gufata aba bicanyi mfite impamvu mbita bicanyi turabyinjiramo imbere. Batashe nta wahaguye, nta mukozi wa hotel wahaguye, nta musirikare w'Abarundi wahaguye, ndetse n'amakuru baje kugera hano i Kigali yahageze. Reba igihe igikorwa cyabereye kuri 28 nijoro saa 9 z'ijoro. Ubu nibwo amakuru ari gutrending. Urabasha kumva ubuhanga igisirikare cyanyu gifite bwana munyamakuru. Ego. Cyane gose ahubwo ni ibintu bidasobanutse mu kiganiro ko ukomeza ukidevelopa muteza amatwi ngo ube wambaza ikindi kibazo, ariko ndagira ngo mfite amakuru arambuye by'umwihariko aba bantu ni inkuru ngenda kubwira ibi bintu nabikurikiranye igihe kirekire. Aba bantu nabagenze runono nuko ubutasi bwanyu bwabagenze runono kuva hano i Kigali, kuva aho ngaho mu Burundi, bapangaga kujya muri Maroc, muri Zambia aho bitoreza, muri Mozambique aho bahuriye muri Zambia bica uyu mukoloneli witwa Wandare Dieudonné, bafunga Bertin Gahunga ho mu Burundi, cyangwa se uyu mugabo Donatien Mbonicyura utunga ibikorwa, navuga ko ari umushumba cyangwa se ni manager w'ibikorwa bya Bunyoni, uriya mugabo ufunze. Ibi bintu rero narabikurikiye. Hano ndaza mbaha detaye n'amatariki n'abo bantu ndagenda mbamishoninga hano hantu. Mbega mwami w'igisaka, ibi bintu koko nivyo twovyemezwa n'iki yuko vyoba ari vyo? Ahari benshi tugikekeranya yuko araga kino canke agatego leta y'u Rwanda biri kiragira kugira ngo bikunde ishobore gusamaza abantu. Kumbe uyu mugabo Labe bavuga ko yashimuswe n'iperereza ry'u Burundi, usange aracibereye aho mu Rwanda nta kibazo na kimwe afise. Jacques yabaye byinyegeze kuba ari ibintu ngewe mboneye muri akaye mugani. Reka ibi bintu tube twitonze kugira icyo tubivugaho. Turebe kari agakino, ariko ndagira ngo mubwire dusubire inyuma turebe aba bagabo muri kuvuga ngo Rabine. Menyesha ko bwana munyamakuru uranyumva? Ndakumva cyane. Yes, birasaba ngo dusubire inyuma ngenda kubwira ni ibi bintu ni ibintu nkurikira by'umwihariko ibintu birimo iyi killing machine yacu. Birasaba rero ngo dusubire inyuma turebe mu biganiro byatambutse abantu bankurikira mu Gisaka TV, mbasaba gusimbukirayo mukiyandikisha ugakanda notification kunzogera kugira ngo ninjya mvuga ngo ibi bintu nari narabivuze ko bizabaho ujye kuverify ibyo bintu mubwira niba ari byo cyangwa atari ukuri. Dusubiye inyuma bwana munyamakuru, hari umugabo umukoloneli yitwa koloneli de police yitwa Wandare Dieudonné. Uyu mugabo yitwe muri Zambia ku itariki ya 21. Abamurikira barabizi ibyo bintu nabivuzeho, mbabwira ubariye yuko ari dedo uyu nguyu. Jewe umugabo uyu mukoloneli namwise n'intwari y'Abarundi. Uretse iyi ntambara ya Kongo mumare kubisinga neza muzabona yuko uyu mugabo namwise intwari namwe nuko igihugu kizamurekonesa. Uyu mugabo akimara kwicwa najya kubundi ikintu nakubwira gatatu utaragera ku ikuba rye. Uyu mugabo Rabine ndajya ngubwire mu guhunga kwe muri cya gihe nyigaragambye gutembagaza intwaro ya Nkurunziza, ari mu bahungiye muri Mozambique, muri Zambia. Yes, yahungiye muri Zambia. Uyu mugabo we n'abandi bamwe bahungiye hano mu uranyumva bwana munyamakuru? Ndakumva neza cyane kabisa. Uyu mugabo we n'abandi Barundi bahungiye muri Zambia, abandi bahungira hano mu Rwanda, ariko bahunga bagendagira ngo kuko kiriya gikorwa cyo gubika iri ya Kigali hanyuma kabinyuza muri abasirikare. Ndagira ngo mubwire ngo uyu mugabo ari muri abo ngabo. Nubwo muvuga uyu mugabo ndagira ngo mbabwire ngo ni timu y'abantu 6. Ndagira ngo kandi mubanze mwiyambure isuku yo kuvuga ngo uyu ni umunyamakuru yo mureke kwa ngo impunzi ngiki. Ndagira ngo mbwire ngo aba ni timu y'abantu 6 bageze Mozambique,
murabizi ko Perezida Kagame ari gukorera hariya mu gihugu gihana imbibi na Zambia muri Mozambique. Rero uyu nguyu narababyeyi atera ibuye rimwe ashaka ngo inyoni ebyiri eshatu cyangwa nyinshi zirenga. Intego ya mbere ya akenshi n'ibyo tubwira nta nubwo ari ibyo abagiye gukora kwirukana ibyihebe. Ni ukuvuga ngo intego ya mbere yari yo guhiga abanyarwanda bari hariya batavuga rumwe nawe, agenda bahungeka abica. Mwagiye mwumva abanyarwanda bapfa umusubirizo. Indi ntego ya kabiri y'umwihariko ndagira ngo mubwire ngo Dede afite ibibuga bibiri agomba gutrainingiraho bano bantu bitwa impunzi. Ndagira ngo mubwire ngo zaba impunzi ziri hano mu Rwanda, zaba iziri Zambia, zaba Mozambique n'ahandi hose zagiye zihungira, uzigezemo ndakubwiye ngo mwaye ikizamini ngo ushakiremo umuntu uri fit, uri mu myaka 16 kugeza ku myaka 35. Abo bantu ntabwo wabona, ngo abo zasangamo n'aba mama bakuze, n'abasaza bakuze, n'urubyiruko ariko rufite ibibazo by'umubiri badafite imbaraga. Abandi bantu bari fit, abo bose bari hano bari gukora igisirikare, bari muri Kongo niho Dede abatrainingera. Abandi bari Mozambique, ari Kagame yitwa ngo ari kwirukana ibyihebe, ahubwo ari kuremera y'ibyihebe. Rero ndagira ngo mubwire ngo amaze kubatraininga neza nibwo umugambi wo gutera u Burundi yagize biki yabonye uko igihe kigeze, by'umwihariko yaramaze gusatira ziriya nce za Kivu y'Epfo, atangiye gusatira neza u Burundi. Ndagira ngo mubwire ngo yahise 2024 yahise abazamurayo, baraza noneho neza niho ubona ngo u Rwanda ngo rwashyize ingabo ngo hariya ngo muri ririya shyamba. Kumva ngo kuvuga ngo ni impunzi z'Abarundi aba yaragiye agira ibiki training hariya hantu. So kuri uyu mugabo rero nuko ngo ni uyu mugabo ari mu itsinda ry'abantu 10. Akazi kabo nakahe? Akazi kabo nako gukora mobilisation, bashaka abantu binjira mu gisirikare. Abantu 10 nabo ndaza kubasobanura binjira mu gisirikare baza kutraininga aba bantu. Uyu by'umwihariko ari muri bane bashinzwe mobilisation yabo, bashinzwe kuyikora muri media hano mu Rwanda n'ahandi hantu babasha kubaha platform bakabazana izo propaganda zo kumobiliza abarundi b'impunzi ngo bajye mu gisirikare. Nuko ngo n'abarundi bane bari muri ibyo bintu mobiliza hano kuri social media, ibinyamakuru bya leta bikabaha interview hose. Ni ukuvuga ngo nimubone nk'umuntu usanzwe ngo umunyamakuru ngo yazaga kuri kamera. Abandi bantu ndagira ngo mubwire ngo hari uyu mugabo ucunga imitungo ya Bunyoni, ejo bundi igipolisi cyanyu cyaramufashe, yitwa Donatien Mbonitura. Ni ukuvuga ngo waba umuzi cyangwa niba utibuka, yafashwe ku itariki ya 24. Bimwe mbabwira inzego zanyu ziri gukora kinyamwuga, zifite amakuru, ibintu Dede akora baba babibonye kwa kare, basanga bamutegereje bakamubaza impamvu yanatinze. Ndetse kuri 24 baramufashe, byari ku cyumweru. Yes. Allo? Mwami w'igisaka n'amahoro? Allo? Jana munyamakuru waba uri kunyumva? Ndakumva kabisa. Yes. Ni ukuvuga ngo banyibutsa ahantu twari tugeze tukaba ariho dukomereza. Wari kuravuga ko Yes, kuri Donatien Mbonitura. Uyu mugabo yahise afatwa. Wibuke uyu Colonel Nduwantare Dieudonné, haraza uyu mugabo nisengero intwari y'u Burundi, kuko hariya Mozambique, Zambia ni igicumbi cyo bakoreramo ibi bintu byo gutraininga abo Dede yitimunzi. Ngemba mbaga ngo niyo mpamvu twagiye tunaza aho ngaho kuri iyo share ya Info Plus babwira ni Dede ntabwo yareka aba bantu baza kuko arabakeneye ngo bakorera aka kazi. Yes, ku itariki ya 21 ubundi niho atangirira uko bagombaga abantu bari bavuye hano mu Rwanda
bagombaga kuza guhura n'abantu bavuye mu Burundi, bagahura n'abantu bavuye Zambia, n'abantu bavuye Mozambique. Uyu mugabo witwa uyu Colonel Nduwandare Dieudonné ni ukuvuga ni umutasi w'u Burundi. Uwo mugabo muberikiye muramuzi, ariko yari ari muri uyu mugambi w'aba bantu, ari umutasi. Bagombaga guhura bagafata aba bantu bakazamuka muri Maroc. Maroc no kuvuga ngo ni umufatanyabikorwa wa Kagame na Nshibihugu. Abashaka umubano wa Maroc na Kagame uwo nawo nzawugarukaho nzawubabwira. Yes. Noneho uyu mugabo kw'itariki ya 22 bagombaga guhita bazamuka bakajya hehe, bakajya muri Maroc. Uyu Bertin Gahungu yagombaga guhita agira ibiki nawe ahunga igihugu akagenda. Uyu Nduwandare Dieudonné niwe watanze amakuru kuko yari umudabo agent, abo twita abadabo agent. No kuvuga ngo sinzi mu Kirundi uko tubavuga, ariko ni kwa kundi waba akazi ngo nge mutatira nkagutatira koko, ariko nkagaruka nkatatira n'igihugu cyanjye. Yes. Akimara gutanga amakuru ni ukuvuga ngo Bertin Gahungu twagiye kumva twumva baramucakiye. Bakimara kumucakira nta wundi muntu baza batanze amakuru muri iyi shene, bahise bareba basanga ni Nduwandare Dieudonné. Ako kanya nakoze ikiganiro babwira ni Dede ni uriye Nduwandare Dieudonné kuko bahise bamwica. Bakimara kumwica ambasaderi w'u Burundi muri Zambia yitwa Butoyi yaraje aratubwira ati abantu bakoze ubwicanyi ndabamenyesha ko aho bari buhungire hose. Urangira abo bantu tuberekanye. Yes, aba bantu bahise bihuta baza hano i Kigali, niho bahungiye. Yes, bahise bihuta baza hano i Kigali bagiye mu Bugesera. Uyu mugabo wamenyekanye ngo nk'umusesenguzi cyangwa umunyamakuru yari asanzwe aba hano i Kigali, ariko nk'umuntu wari uri muri uwo mugambi w'abantu bagiye kujya muri Maroc. Ni ukuvuga ngo nawe yari yagiyeyo, niho bagombaga guhagurukira. Uretse abari mu Burundi bagombaga guhagurukana na Gahungu Bertin, bari bahise nawe bafata. Bageze hano i Kigali rero umugabo yakomeje gukora ibikorwa, ariko Burundi narakubwiye ni amakuru yabonera igihe. Ibyo bavuga ngo Dede ntabwo yabarushije igisirikare gikomeye, Dede yabarushaga amakuru. Kugira ngo mbabwire yuko ubu ngubu Israel iri muri aka karere, iri muri ibi bintu. Urakomeza wumva bavuga ngo Tanzania, nibyo bintu uri kumva hano muri media za hano i Kigali ngo Tanzania ngo nduzavuze, ariko ndajya Tanzania nkubwire ngo of course igomba gushyigikira u Burundi, ariko n'ikindi gihe yari hari kanyamara ibi bikorwa byose ntabwo bashoboraga kubikora. Hari ayandi maboko nagiye nsobanura yaje muri ibi bintu. Bwana munyamakuru, bakimara guhungira ahangaha uyu mugabo bamwoherejeho intasi yitwa Alex, uyu nawe n'uwo muri Zambia. Yes, arabinjira neza kugeza aho aje kubareba hano i Kigali. Asanga i Kigali siho baba, bajya hano mu Bugesera. Mu Bugesera ndagira mu bwengo aho mubwirira ngo mwakoze operasiyo y'ikinyejana, mubwira ko iri kuva 1976 nta yindi operasiyo nk'iyi ngiyi yigeze ibaho ikaba successful. Ndagira ngo mubwire ngo baraje igisirikare cyanyu cy'u Burundi gifatanyije of course n'ubutasi bwa gisirikare, baraje iminsi 5 bafashe hoteli. Uri kubasha kumva icyo kintu? Hoteli iminsi 5 hano mu marembo y'ikibuga cy'indege cya Bugesera. Ndagira ngo ubwe kuntu uburyo iki gihugu gicuzwe, uyu mujyi wa Kigali n'igice cy'Ubugesera, nuko ngo Kagame ashyira ingabo za mbere yumva yizeye ku munota wa nyuma, ku rwego rwa nyuma avuga ati nta wundi urenza abangaba ni Bwana Kira hariya hantu. Baraje bafata iyi hoteli neza bayimarana iminsi 5, kuyifata batarifatishije imbunda. Ndavuga abatasi baba abantu bayirimo aba bagabo baraza mu manama bidoga ngo uburyo bishuye umugabo. No kuvuga ngo bazi yuko byarangiye. Ku munsi wa 5 nibwo special force y'Abarundi mu gatondo saa 9 yari yateye imodoka zayo ahangaha. Baraje barabafata bagatwara itsinda ry'abantu 6 ngo babashije gufata. Urumva? Ibi by'amakuru bumva ibiki n'iki byose babimenye byararangiye. Ni kuvuga ngo ntawaguye ntawakomerekeye
uretse kuba aba bagabo babareba muri systeme bitewe n'ibikorwa baba barimo leta bakoreshamo, bakabona umugabo ntibakiri kumubona, communication ntabwo ikiri kugenda neza, aho yarari bakabona ibintu byahindutse, ni naho hantu byatangiye gusakuza. Ariko mu by'ukuri operation yabaye peaceful kandi ku buryo nta muntu wigeze urabo. Ubwo rero aba bagabo mu minsi mike ya mwitege baraza kubashinja ibyaha by'ubwicanyi, baraze muzumva babasobanurira uyu mugabo babwira biciye hariya hantu n'ibindi bikorwa umutekano muke bagombaga kuba bakora. Muceceke gusa iperereza ryanyu muri hakanya muraza kubabona bababereka. Rero ntabwo ari umunyamakuru, nta nubwo ari n'umuntu umwe, n'abantu ebana ni timu. Ndagira ngo ubwengo aba bantu baratozwa. Nubwo iki gisirikare cyacu tukita killing machine, nukubanga abantu nabo bahinduwe killing machine neza. Hari abandi hano muri media bose ntabwo ariko bafashwe, hari abandi b'abarundi bari kuzenguruka hano nabo muri media, ariko sinzi ko nabisobanura niba bazafatwa niba batazafatwa. Sinzi ari icyonzi nuko ntabwo barangiye, urakomeza ubabona bari gutabaza. Ukibaza uyu mugabo witwa ubundi mu mazina yitwa Niyukuri Dieudonné, ari we Rabine, ko yari umuntu uvuga ngo atanga ibitekerezo bye biraho ngo bisanzwe, ko tuzi ko no mu Burundi ubwanyu mutanga ibitekerezo byo koza leta, mukajya no mu mihanda mukabwira wa muyobozi wanyu wabagaho nkuru nziza, mukavuga ati sidushaka kongera kwiyamamaza. Ariko abantu bagakomeza niba akora akazi ka leta agakomeza akagakora, umushahara ukagera agahembwa, ntihagire n'umurya urwara. None uyu wanahunze igihugu utari mu Burundi, ni gute gutanga ibitekerezo bye aribyo bituma afatwa? Noneho bagatekereza ko uwo muntu ari bwicwa, baravuga ngo aricwa bitewe n'uko bazi ubundi ibintu biri inyuma abo bantu barimo. biba bikomeye bwana musesanguzi kabisa. Ariko ndaguye ndagarutse kubijanye n'ibiri ko baravuga ko ubutasi bw'ubundi bwaba bwarafashe uyu Rabe bumukura mu gihugu cy'u Rwanda. Mbega ivyo bintu birakunda bishotse? Uburundi bwa bufise ubutasi bungana gute ku buryo bushobora kwinjira mu kindi gihugu nkuko wabivuze bugatoraho umuntu? Mbega nitwo kubaza ubundi ruhande nago yuko ariko agatego kabasikovi abategura kugira ngo bahuvye abarundi. Bwana munyamakuru ndagira ngo mubwire ngo akangaka ntagara agatego. Keretse umuntu waba utarakurikiranye ibijyanye na geopolitique, umuntu utabasha kumenya yuko Kagame atagicana uwaka na Amerika, umuntu utarigeze umenya uburyo ibi bihugu byacu bibonamo amakuru y'ubutasi intelligence. Nababwiye ko amakuru y'ubutasi ibihugu byacu bibona byaba ari amakuru areba Burundi, yaba ari amakuru areba u Rwanda, yakorwa n'abenegihugu. Ariko ndagira ngo ubwenge amakuru y'ingenzi amwe ahambaye ku mutekano w'igihugu abafitwe n'aba bazungu. Rero bisanga ubanza usobanukirwe neza ko Kagame ari ku manegeka, umenye neza yuko Kagame yashwanye na Israeli, umenye ko Israeli irashe muri Katari, Kagame yateye hejuru akabati Israeli abona abicanyi Katari rwose tihumura titukuri inyuma rwose titwamaganya abo bantu. Ndagira ngo mubwire yuko uwo muntu ashobora kuba ataranamenye yuko ababirigi bavuye muri ibi bintu bahaye urubuga Israeli ngo iyobore ibi bikorwa biri kubera ahangaha. Ngira ngo mweruka kumva amagambo Netanyahu ndetse na attaché militaire wa Israel muri Congo, amagambo aherutse kutubwira. Rero ngiye ubikurikirana ibyo bintu nkabihuza, ntabwo nshobora kwemera igitekerezo cy'ubuvanga akangaka n'agatego. Akanaga ari agatego. Birashobora kuba yarashikanye ku butaka bw'u Burundi. Nukuvuga ngo ndakubwiye ni saa 9 bari bageze hano Nyamata mu Bugesera. Abahungu b'u Burundi bari bahageze baje gufata ababicanyi mu by'ukuri nitabicanyi. Kumbure numva wo busanzwe ubizi ko byinshi byo byagenze gute kugira ngo babafate, donc ukuntu bateguye ako gatego. Ahari ushobora kuba utigeze kunkurikira neza cyane tuwakazari zacitse bwana munyamakuru. Pole. Nari natangiye mbabwira nti hari uyu mugabo witwa bitangirira ubundi muri Zambia.
ubwo bicaga umugabo witwa Colonel Nduwantare. Uyu mugabo najya mubwire ngo ni umukozi ni Colonel mu gisirikare cy'u Burundi, yari ari hara muri Zambia. Noneho kuko ari impunzi ziri hano mu Rwanda, ari ziri Zambia, ari ziri muri Congo, ni ukuvuga ngo hose ugiye muri ayo makambi y'impunzi z'abarundi ntabwo wabonamo abarundi bari physically fit cyangwa se bari mentally fit. Ni ukuvuga ngo abasore, inkumi, abagabo, abagore bafite imbaraga bose bari mu gisirikare, bari gutorezwa Mozambique. Urayizi ko Deda afite y'ingabo, bari gutorezwa hano mu Rwanda, noneho ni iwabo. Rero aba bantu uyu Dieudonné cyangwa se Rabine, ndagira ngo ubwiye ko ari muri aba bantu bari barahungiye muri Zambia, hanyuma leta y'u Rwanda ikagenda iba recruitinga. Igihe kigeze umugambi wo gutera Burundi bamaze kwegera akari agace muri Sud Kivu, kuri abari kugenda babegera. Aba bantu babazamuye y'umwaka ushize 2024, uyu mugabo yaje 2024 avuye Mozambique, niko kuza gushyira umugambi wo gutera Uburundi. Rero uyu mugabo hari abagombaga kuva hano mu Rwanda, hari abagombaga kuva Zambia, hari abagombaga kuva mu gihugu imbere, bagombaga kugenda guhurira muri Maroc kugira ngo umugambi bawunoze bwa nyuma. Ubwo rero bari muri uwo mugambi, uyu mugabo yari yamanutse avuye hano mu Rwanda, yamanutse ajya muri Zambia. Timu y'abantu yes, nakubwiye no aba mu ikipe y'abantu 10, abantu 4 baba hano muri media bashinzwe kumobiriza abantu, bavuga ibibi by'u Burundi, bavuga uburyo muvangura amoko, bavuga uburyo imbonerakure ngari ibibi byose wumva bavuga. So uyu mugabo rero bari bamanutse epfo bagiye kubona na Colonel Nduwantare, kuko nawe nubwo nababwiye yari umudabo agent, bagombaga kubonanirayo. Noneho hari umugabo witwa Berite, ni Brigadier General of Police Berite Gahungu. Uramuzi bwana munyamakuru? Ndamuzi. Yes, nukuvuga ngo Nduwantare akimara kwitwa ku itariki ya 21 akimara gutanga amakuru ko abo bantu mu Burundi bagiye guhaguruka. Aba mu Burundi iyo mobilisation, umuntu wari wishinzwe n'uyu Mboni Turadonasiye, inzego zanyu ziperereza ziramufite, abo zigeze zibabwira icyo zimukurikiranyeho, ariko noneho uyu we zababwiye ko zimufite. Zabivuze zamufashe ku cyumweru, ariko kuri itariki 24 kuri 28 bamaze gushyika n'itsinda ry'abantu 10 bari hano mu Rwanda, bavuye kwica uyu Nduwantare Dieudonné muri Mozambique, muri Zambia. Nibwo babonye kudutangariza yuko bafite uyu muntu. Ni ukuvuga ngo iryo tsinda ry'abantu 10 ryishyuye umugabo hariya muri Zambia, ryaje rizamukariza rihungira hano i Kigali. Sinzi niba aho hantu nasobanuye waje ku murongo, bahungira hano i Kigali. Ubutasi bw'ubundi mbabwira ngo bafite amakuru, kandi ukaba ati Uburundi bwabishobora bute? Nagisobanuye ahantu Uburundi buri gukura imbaraga muri iyi minsi na Congo. Nibwo bangweje uwitwa Alex nawe wo muri Zambia, umwe wari usanzwe usuwa mugambi, baraza binjiramo neza hano Nyamata mu Bugesera. Hoteli bari barimo bano bantu ko bahise bahunga baje hano mu Rwanda. Butoyi, ambasaderi w'u Burundi muri Zambia, yaravuze ngo aho bajya hose nta mahoro bazajya, ati bigomba kurangira bafashwe. Usubire ku rubuga rwa ambasade y'abarundi i Zambia, uwo mugabo umusaci urabibona avuga ibyo bintu. Ndagira ngo mubwire ko byarangiye mu gitondo saa 9 z'ijoro. Imodoka yari iteye hano hari kubaka ikibuga cy'indege cyo mu Bugesera. Z'ijoro mu gatondo ihoteli bayimaranye iminsi 5. Abahe n'abasirikare, abatasi b'igisirikare cy'Uburundi iminsi 5. Nawe uribaza, iyo mvuga ngo ikibuga cyaricuritse, wari hasi yagiye hejuru, wari hejuru yagiye hasi, hari abantu batabasha kubyuka. Ibaza iminsi 5 abantu bari mu gihugu cyawe bari gutegura iyo operasiyo iteye ityo, ngo ufite ubutasi nguri dede ngo bukomeye ngo muri Afurika, kuko bahora batubwira utabashije kurabuka n'abo bantu operasiyo yabo bakikora bakarinda bataha, utamenya ibibaye bakarinda aribo bitangaza ati operasiyo twayirangije, twabikoze byarangiye. Urumva icyo kintu? Ni ukuvuga ngo umunsi wa 5 ugeze nibwo baje gufata bano bantu, uko bafashe 6, abandi baracyaravuga bari kwidegemvya hano i Kigali. Kana munyamakuru
murakoze cyane bwana Musesanguzi ku makuru duhaye, numva byinshi wabivuze, numva ntacyo no kongerako, ariko akaba atakindi wongerako, reka ndagushimire cyane. Ndawushimiye bwana munyamakuru, mukeneye kujyamo mushaka amakuru mu by'ukuri atari ibihuha cyangwa se atari propaganda, kuko hano urizi propaganda hano Kigali ni propaganda gusa zihaba. Ntabwo bashaka kwemera, bo barashaka kuvuga ngo ubwo baragera kwandamayininga igikorwa cyaba. Nta nubwo bazakubwira yuko hari abandi bari muri uyu mugambi bafashwe, nta nubwo uzumva bakubwira ngo bafatiwe iki. Wowe uzumva gusa ngo yatangaga ibitekerezo ngo kuri YouTube, kuri kamera, ngo none ngo bamufashe, ngo ndetse ngashobora kwicwa. Ukibaza yicwa gute niba ari umunyamakuru utanga ibitekerezo yicwa? Ikintu kirahura kirumvikana. Ntabwo gikora sense. Murakoze cyane. Nuko bazi ibikorwa barimo yuko koko biramutse abarundi babikaje yuko koko banabica, ariko njyewe muri cy'abarundi nabonye mudafite umuco wo kwica nk'uko dede hano hantu ibintu byacu bikora mu Rwanda. Okay, murakoze cyane. Nanjye ndabashimiye. Nuko kananje shimiye cyane anonso abanywa kino kiganiro, nizere yuko ibyinshi bashoboye kuvyumva. Ntacyo norenza ko umwami w'igisaka tubwiye byinshi kandi yamatubwira byinshi, kandi nizera yuko tuzokwama tumubazana kugira ngo ashobore kubabwira byinshi kandi bigiye bitandukanye. Bye bye.